Aikari a kaunti ya Nairobi nĩmahetwo kamweke ga kwamũkagĩra motungata ma ũrigitani wa mĩrimũ ya maitho thutha wa Ngabana Sakaja kũrugũria thibitarĩ wa Mama Lucy Annex mwena wa UMOJA 2. Akiaria thutha wa kuhingura thibitarĩ Sakaja oigĩte motungata ma kũrigita mĩrimũ ya maitho matikoretwo mekĩrĩirwo, ũndũ ũrĩa ũtũmĩte andũ aingĩ mathiĩ na mbere na gũikara na mathĩna maya. Mambo ya matibabu ya macho zamani tulikuwa tunafikiria ni ya wadosi. Miwani tulifikiria ni ya watu ambao wako na pesa. Huku mtaani watu wanaumia. Tutahakikisha ya kwamba critical eye healthcare will be affordable to every person in Nairobi. Sakaja oigĩte namba nene ya arwaru a maitho arĩa makoretwo makĩamũkĩra ũrigitani nĩ kĩonereria kĩa atĩ harĩ na bata wa kũgacĩrithia thibitarĩ cia maitho. Wakati ambapo tumefanya kamp hii, zaidi ya watu 5,000 wameweza kutibiwa. Wameweza kufanywa upasuaji watu zaidi ya 329 hapa tu UMOJA tu. Ile mambo ilikuwa inapeleka watu India ama Kenyatta, hamuendi sasa. Some coming from very far side, and Governor, I don't know whether you are going to send fee notes to those counties so that we can supplement the income of our county as we serve them, even though we have a duty to mankind beyond Nairobi. Rĩu arwaru nĩ makenereire motungata maya ma raithi thutha wa kũrigitwo na gũcoka kuona rĩngĩ. I'm one of the beneficiaries wa surgery ya macho. I came here on Tuesday. Sikuwa naona, lakini saizi hii macho yangu ya right inaona. Tuko na laboratory, tuko na factory hapa ya kuunda miwani. Ukipatiwa prescription yako hapa ya miwani, hiyo lens haichukuliwi pali pengine, haiendewi Westlands, haiendewi Lavington, inaundwa hapa UMOJA 2 katika hii Center of Excellence. Nĩguo gũtigĩrĩra mũndũ wothe ũrabatara motungata maya nĩ ateithĩka, Sakaja nĩ orĩtie ateithĩrĩria a arigitani matũũra-inĩ matiganĩte gũkũ Nairobi mandĩkithie arĩa othe marĩ na mathĩna ma maitho nĩguo makorwo makĩrigitwo. Ningependa kuomba CHVs wetu ambao nawapenda sana, katika kazi yenu ya kila siku, sasa muingie kwa mitaa, mtafute wale ambao wana shida ya macho, waambie waje Mama Lucy UMOJA 2 Annex, waangaliwe mambo ya macho yao. Oho Sakaja nĩ anĩrĩire kũrirũkia thibitarĩ iria ciatiganĩirwo nĩ rũhonge rwa NMS nĩguo kwandandũra motungata ma ũrigitani. Kuna zile hospitali ambazo zilikuwa zimestall, zile ambazo kazi ilianza na kazi ikasimama wakati wa NMS. Hospitali hizo zote 19 nimewapa idhini, lazima tuzimalize zote ili watu wa Nairobi wapate huduma. Ngĩribotera Kameme TV, Jeta Getau wa Wanjikũ.